Kacing Penteri Kenshi Hydroelectricity Power Project ia sedang mencurip nengkong dan keberama petrabut nadu sedang arjar nyau buat penbet penbiang ke detail project report lani ke DPR dak Athena Company nadu sedang arjar hadar Henry ke basngolong kolong badu menta kadi ke project ke basau 1,4 megawatt kadang sa asuny klaim dala ban penteri kam setia kitrai kendau ke bisyakta na kacing penteri ke project apo kalama jok sencuk nong sensasnong warsan lengdo sangriang ban maupun area kila bu cingkeli ke sorkar baka ei kata bah lendat ke bala penlong ke project bahkan saat tengkum ni. Ubah Rosham Mertong, Vice President kesenjuk, oleh itu bagi tenat revenue jong kesorkar, ledap bantau banwa igi caka, balai soiru igi agreement, ban IT igi caka nak bantau ban sedang no, ia kata igi projek. Oleh itu bagi cing sisa lah dalak ban penorlong igi projek, kan ajeng mentoi igi bubuan kiliang, kan tup ke cing yok boarding, ke yok kami yok jam jogi khun samla, ke roi ke par igi senong kitau, bat kiwe igi kam, bal kemil tiru, bahkan igi projek, kan lak ban weng no igi cing kerdu boarding, ha kejelah. Nagalian kari bani Indonesia dah ban thau ban wo bati traja kabra khoi katnu besyak ta dah be thau dah be soiru wada ka dor jong ka government rate dah be hun jong bai ran position bani ke bisa bani bukan company tepat kampasi para khoi dah tang hakut umur para khoi ke hun bela tiang dia ka soiru dia ka syak ru ban tiang ru ko surbi ban thau phana ru hadi madap surbi ya ke king syak ta do hektar ki 2 hektar ada cakap ni. Dengan ni kita kan projek kan penting. Kalau kita tidak berkau, tang yang ni kita nak Henry kat district, yang West Coast Hill, bagi South Coast Hill, buat kunjuru yang kita lalu kita berkuai. Pada ni kita sorkar kat pelengkam hok, dia kan dia kat 4% free power electricity. Kat nu kalau kita mutoi nak banta kat jalan itu. Tang revenue yang sorkar kat nu kita mutoi. Di nakaliang tu ni tu kita cakap. Ni snow akan kapor, ni khot kerpan akan kapor. Ya baru kiseng halang berper, kiseng saya berper, kiseng samlai senong, kirang buat senong, hidup cimet. Baru kita nak senong, ni khot ni wer. Bahakan ni ketiba mata nak kali yang jenis ni temu. Ban, leja kendu itu perlu jong sorkan. Ban tokit yang nak kam, bari kawak, ban warna itu jeng bersai kapal kadar. Yang tahu. Papelong ban slow no dia kan proyek itu.